تیون بیان کرنا رب فرمان کہ بنی اسرائیل ست میں عہد و پیمان یمن یمن چیزن ہن یم زن پتھ کن آئے میری یوت عبادت کرو مالس ماجہ سید رت سلوک رشتہ دارن سید رت سلوک یتیمن سید رت سلوک مسکینن سید رت سلوک اور بے کرو لڑکن سید حسن کلام اور بے کرو نماز قائم بے دیجو زکات اللہ اکبر یہ تیون ون اور ام پت فرمان رب کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ اے مسلمانو ونکن اس بیان کرنا اے مسلمانو یہ پن پان خون بہیو یہ پن پان قتل کریو اور بے فرمان وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ یہ پنہ گھر مزے پن پان نیبر کڑیو اللہ اکبر مسلمانو رب گوس اصل میں ون یہ اکس اک سن خون کرو اکس اک سن قتل کرو یہ اک بیاکھ کرو بے دخل پنہ وراثت تو پنہ جائیداد تو پنہ گھر نش ربن ونی نہیں کیاز ون ربن ربس پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو المسلم اخو المسلم اک مسلمان چھ بیس مسلمانس بوئے اور مومنن ہز مثال آئی اکی جسمچ مثال دن کہ جسم کس اکس اعزاز اکس حصہ چھ تکلیف واتن سوری جسم چھ محسوس کرن سوری جسم چھ بے قرار گژھن وہ مسلمانو مانت مراد گو اتنا اکس زیادتی کریو ظلم زیادتی کریو اتنا اکس سن خون کریو